Техническое средство для перевозки личного состава обшито с двух бортов листовым металлом, поверх шахтная резина. Beginilah situasi perakitan pengangkut personel lapis baja berat berdasarkan tank T-72B3 oleh salah satu unit perbaikan Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 31 Januari 2025. Di dalamnya, alih-alih menara, ada kapsul lapis baja untuk pasukan pendaratan beranggotakan 6 orang dengan lapisan batu bata di antara 2 lembar lapis baja, dilapisi karet di atasnya. Selain itu, pasukan pendaratan dilindungi dari atas oleh kanopi anti-drone dengan lapisan kayu gelondongan dan karet. Bagian depan TBTR akan dilengkapi dengan pukat ranjau darurat. Ada permintaan untuk peralatan semacam itu dari bawah, tetapi tidak ada tanggapan terhadap permintaan ini dari atas. Hingga video ini beredar, beragam komentar diberikan warganet. Бронекапсула для личного состава до 6 человек. Изготовлена из 2 листов металла, между которыми находятся кирпичи. Внутри обшито резиной. Оборудован пол и сиденье для личного состава. Дверь из бронекапсулы аналогичным образом. 2 листа, между ними кирпичи. Перед машиной будет оборудован кустарным минным тралом в форме отвала с тросами, который позволит убирать мины с пути следования машины. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.